Bishansha turi hano ya turina na Bishansha umurebe wa Kera Media Center turina no mukuru Jovan engineer Jovan kahonaho yaman takiri mutefu turiyo wa designer wito kutujwe kabutosho abantu nyerera nturebe gatuturiya mustari turiyo wa Julius Seats kabaka kusingiye gukora ibindi y'amane magamba na imwazi yo ahimbira interview mbene hona butosha ya Seats umurimbarara arimbarara shopping center ubuntu twamba guta street wa Kambara shopping center utahamwaho uri study y'uguru ari opposite na mukama simu wale twasaidia yife nuburia is view complex al opposite Bishansha unakurira izuba nindo indifani neji anyway Julius yonaza kwendeka ikade wachi akayi Julius naza kwendeka abo every day ninyongera kugeja ugumoronde myenda mweno lebe ngunyowe naya mukori yesu tinchaka akajisambara za kuri ndizo abo bisako yongera abarukira kundeba meno hatiya size no yongere ko ngomsha ayongere kutujwe kariyari kandi myende yiturwa ntwenda giretero mbwire for example ati nkogu ogo ninye nakuresire by the wa Julius ninye nakuresire ninye abantu bachuma wana na bani restili sacho kundeta ati bagira kubura umuntu ayegura mjenzi orweguro ndijo nyoni wono ndakwegura ndikabona abari kutureba ni mama wangu ninye ndikweguro na size actually size koko ne kaura mwana warugiro mu mu musasibwe abari kurete birabo mu mchashasha nawe nitegeta amazika n'amabuko rwafiro amazika no wafire okutarafire konga menu bageta ko compensation no mu ruzungu okusumbusha okusumbusha no mwenu actually nyewe nakwereze mbuzi ekuyambeho umukutereza ishonga mwene ziri kwazizeki so ahora ikasigiri bakwembuza akastopon ukatwara tanje sere yenye reka turebe kandi kuzweka abaserebo watugambere ni myenda cyo gukora kandi shutsi z'abana muto kuntanga kugira sente na musizi we bari mnonga amazina Julius Seats aho murimbara twine Seats za buri muringo twine Seats za take zarabi za America twine kaha za African wears ejo African wear nejwa rwabura umukoro hona obori mu office ninga shino basa kujejunusa woyine kapate nka changing so African wear ni neza bura hamwe nko doctor wamane no bya kubari mu office yeye na gitekamu na yana za mukoro na gitekamu kandi zikora bura hamwe ba serebu nabone bazijwara mikoro batere kintu cyawo no bakurga mikoro bakazo mu office zabe za wota basigara bine African wear so nasigara Julius Seats Julius nozoka baserebu bonkaninga ntuzweka abantu abagura umuringo kuko nakushobora tukasubiteze nagambara twineze mikoro nkeze ezino shanga nzikora mikoro yembaga so tugiraho na neji nayo neye mikoro ushanga abagore bajwara ninga baserebu nabo bazikoresa twineho siuteze zina nagambire nke zatake ekintu siuti neza bura hamwe amukoro ninga shop office ninga shiba MP bona nibija bakuyayana raha burijo Julius Seats nuoha ushanga ntubaheza siuteze kuzomparana yes okay isaje no wasap tugambere na somera abantu namba yesimu den tugende enamba yesimu wano nda Julius Seats Airtel noza koresa 0 cyenda na mushanju cyenda na mwenda nkaga ni 5 mukaga ejo ni yari ya WhatsApp yenda bari ukoresa MTN no WhatsApp kera 0 mushanju 8 bishatu nkaga ni 2 cyenda na mushanju ni 2 nono gambana na director Julius Seats we bale nyo Yesu murebe wa Kera Media Center turongenda omeso twine omeso ngo Jovan kandi bana bakumuzo omeso ngo engineer Jovan tali Jovan shomeye omeso ngo engineer Jovan kaonao actually nyuza abantu nimugena muturyamu ibintu bindi no basota kubora engineer ukakokeshongoro hati wano connecting a pipe wotere cyeshongoro abantu takutora no mu yayi ukagukora tukamawundi go ukwese bavume ya nyingi kushireza zale zo kwezi zo kwese ya weekend amazing ine sente mwa uva mu bintu byito bitusigira tondane amazima cyane tureki bajangwa bashi yagaba abamizi tingo mayisaba kaza abamizi abana shono kazi katakigamba
nyuma y'uwo wateka kubibayida we Mutarama. kandi rama nyeka nkuhereza obunabi obukire basi kuriza kurwo munsi wo murya shikwate kurwo murnyo kasa tubiri mutakufa cyane ari buri muntu nafashe mama unabanye bye bye